Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba dispersing rani ubalong unongwat RTI hagajokapor como advisor kinongnya kali ha East Khas Hills. Ulakintu ekipat ba nong bo kali bakinong kiba husyar habakilej ban the umpnyang kali hagjaka the umpnyang. Habakren shikinong tho kubor hagasngi balang ha Shillong Press Club uba dispersing rani ulapan pau bu ulayo kajing ujor bat kisakhi satar kiba tikna na kitrai babu kali bagajur bha kajing le tu hagjaka the umpnyang kali hanong ba Shillong. Uliet ho ba ulayo kajing ujor na uwei utrai kali uba the umpnyang kali shispa prapu 100 liter nakate kajaka the umpnyang kabala bori banyet ho ekakerteng katba ka GPS jong ka kali ka yatho ba ka umpnyang ka don tang shispa new pulai liter kabamut ka umpnyang kali kaduna khatlai liter na kabala siudor ulakin tu ikitrai kali bakinong ki ba husyar habakilet ban the umpnyang kali hagajaka the umpnyang hagajuka por ulakino baga jingle kitrai jaka the umpnyang kadai ka kam babean bat habayadai kani ka jingja ulet ho ba unsalet mun ujor shaka consumers forum lani shaka company baro ni hab usiar nang isma bar ka jing usiar yang ta kam padai kani ka ata report mrei ngayo dokumen ki babiang ba lengba ka jing install yo ne GPS beli kali mar balik kali ngawan hune kalong kapakerki ma kawan hune press club mar ngalap na kajing ujol jong brio ke bubu kali yong ba bakadon kajing tu petrar turkom kalong hadu kata te lang bakajing pantay GPS mentala la pentris ya kejing lewat tu jom terpok. Te kini GPS kalau kata kabong ka fleet edge kepada itu ka bentar kepada kam kaba barok ngin ham pendat yo ne fleet edge mar lemau ne lalap bentar ba kedon kewe kali kebathe petro yang mentang apa dia tu yang terpom nama kanla panlong bakala pan nama kala pan kita ya katu terpom dengan situ nama kali nama kali di ML05Y Alsan Prasa karusip kebathe apa terpom kalong cispa prapundriu dita lah kali ndrei na kanika GPS kaya tu tu try perkali kalong tang cispa nyo pulai lita kata kamu kejinyo per kalong hadu khatlai lita di satu katuh kali na terpong bakane ese kambi tang kawi terpong kani kan kita aro ese barok terpong mar kata yang jan marok ni kali tela da the tam cispa nyo pulai lita layo bentuk hadu khatlai lita ti kapsa jonga dopi kan posisi kene ketika record kamayo na kali nyetu jom ki beliau ki banyak kali mar balik ki record sana mangade ada baisa ya ki kali ko yes kasihil ti lambak sentur jonga kasakhi ba kene ketika kameraan ba nanis ba nilai yang lengkap lainnya ada consumer forum dan ingin komplain sebuah company dan bak corporate affair lain nilai akan kam pasya yang ini ke atlet terpom ke badan ne ke bala tu imen pepe yau pada berkene kalau kata kajing tu dan kajing lemak ini kelak kita ke bawah dan ini sebab tu yang usia bahithe petrol ha kanu kajaka lada pidon GPS ni kadi jiga ku yapi marmai the petrol karosik ka papio pinyo na terpom ndrei ka masjid ka papio pinyo na mobile yupi check na masjid ka papio na mobile bak terpom ka bayo karosik jumpi jinga per ka no hanta pinlam bat kane kadi bawat la saya minta GPS kalong tang like do 40% ki benang fit ndrei aba pilih yang no
akan tu yang tu kali kita tek GPS subha da check dia mobile apa kita dia ban tek petrol berkene ketika lat ke jingerap ya baru ke bomdon GPS ba ni betul pom kindom yo lat bentuk ya ka hok ka kamai jom di kali badan ko ni kali beli sido